Ndabasuhuje umugoroba mwiza inshuti bavandimwe duhurira hano kuri Ishimwe Official. Hano hari inkuru ziri update ngiye kubagezaho, tugiye kuzumva na twese hamwe, ariko nibategurira ikiganiro tugiye gukora nyuma turabaha nyuma. Hari amakuru ariho yavuzwe ejo ko abasirikare b'abarundi barashe kuri M23 iri Kamanyola. Noneho ayo makuru aravuga yuko biravugwa yuko M23 bayirasaho yahise ikora icyo bita kubazenguruka. Ubwo baraje bayirasaho abarundi bisanga baguye muri mu mutego, bafatiwe hagati. Ubwo M23 yarabarashe irabarasa irabacucuma bikomeye cyane ku buryo batashye ari mbarwa. Ababashe kuyicika bari mbarwa. Rero iyo nkuru tugiye kuyobateguriraho mu kanya, turababwira uko bimeze. Hanyuma indi update iriho niyo yuko M23 yavuye Walikale, muri mujyi wa Walikale yavuyemo, kuko ubu aka kanya Walikale irimo iragenzuzwa n'igisirikare cya Congo FARDC hamwe na za Wazalendo. Ubu nizo ziri muri Walikale ziri kugenzurira teritwari ya Walikale. Baribaza se mama, Walikale kuba M23 yavuyemo hari ahantu ishaka gufata? Ese hari icyishe inyuma cy'ifatwa rya Walikale? Hari icyishe inyuma cyo kuba M23 yarekuye Walikale ku bushake? Ese ni ku bushake cyangwa se nuko bayirwanyije ikavamo? Ariko hari akantu M23 igikora gatuma abantu bayibazaho kandi gahisha ikindi kintu inyuma. Turabizi neza ko twese iyo Walikale yahagaritse ibintu, iyo M23 yahagaritse ibintu, hari ikintu bipanga iraza gukora neza. Ubwo reka dutegereze uko bimeze, kanzemba bwire. Gusa ubu turi kwibaza niba ese M23 yabigiye kujya hano ku mupaka wa Uvira, ko abarundi nyine bari kwishotora cyane, aho ntibaba bagiye kujya kurwana n'abarundi nyine ku mupaka wabo neza, ku buryo barahita berekeza Bujumbura? Kuko kuba bavuye Walikale hari akantu bari gutegaho hariya Walikale. Abandi bari kuvuga ngo batese hari baba bagiye kwita cyane kuri Gisangani, kuko Gisangani naho hariyo umujyi, ahantu hameze nk'umujyi nyine munini bashaka gufata. Imbaraga bari kurwanisha Walikale bazivuyeho, bagiye gufata Gisangani. Kuko urebye neza ingabo za leta ya Congo, igisirikare cya Congo nyine FARDC bari kwidegembya muri Walikale, bari kuriramwo amafoto. Bari kuvuga ngo Walikale tuyirimo kandi twayifashe, kandi ntibazi ko Walikale kuba bari muri Walikale bayirimo atari ko banesheje M23. Ko M23 yo yaharitse bavamo neza nta kibazo, ubundi bavamo hahita yinjiramo igisirikare cya Congo FARDC. Aya makuru rero tugiye kuyabakusanyiriza, aka breaking news, kugira ngo mumenye aho ibintu bigeze biri kubera muri Congo. Turaje tubibarambure mu kanya gatoya, ko tugiye gukora ikiganiro kirekire cyane. Ngana ni nk'integuza tugiye kubaha, mube muri kuyumva, muri gutekereza batese M23 igiye muri Kisangani kuba yarekuye Walikale. Ariko hari n'indege M23 yahagurukije ijya Kinshasa mu mujyi. Niyo ndege turaje tuyivugeho neza nta kibazo. Mwe mukomeze gukanda subscribe
sheya na komenti ndetse na like turazikeneye, ubundi dukomeze tubane muri uru rugendo rw'intambara biri kubera muri Congo ndetse n'ahandi hirya no hino, muri kubera muri diplomasi, ibintu nk'ibyo update tuzajya tuzibahereza.